sinzi kuko my angel ari buze mu rugo kwezi kose yarakumaze mu bitaro kuva yavuka yarataragera mu rugo iwabo. Ariko uyu munsi n'umunsi udasanzwe ibintu mana yanjye sinzi kabisa ndumva mfite vibe banange ariko keke y'umwana waje uyu munsi umwana wanje wa gatanu witwa Gold buntu bw'Imana uyu munsi arataha mu rugo. Uyu munsi arava mu bitaro kuko yari yavutse atareneza amezi yiwe yo kuvuka. Itariki ziwe rero zageze. Keke no ni ikirori tugomba kumubahisha. Muze mufashe tumutorere keke y'ikirori. Ikirori. Aha niho bagurira amakeke. Nimba umwana wawe afite ikirori, nimba ufite ikirori, nimba umujama wawe afite ikirori, nimba umuntu wawe afite ikirori, nimba umujo wawe afite ikirori, ni hapa. Kuja. Hatimaye ni leo. Hii ni keke. uyu munsi ni umunsi udasanzwe. Urabona iyi keke ukuntu isa? Ni ya Gold. Yitwa Gold buntu bw'Imana. Grace of God. Uyu ni umunsi udasanzwe kweli. Imana yacu niyo kwizerwa kabisa. Ibi byose ni za Gold. Ni ikirori bene cya kindi giteye ubwoba. Yes. Like bagenzi b'iyo hano mwumve kera induru iri hariya ntituramuzana turacyarimo gutegura. Mwaje kwanza. Good news. Not yet. Wait, come. Good news. Okay, yeah, take. Turacyarimo gutegura ikirori cya Gold buntu bw'Imana. Ubu ngubu nibwo tugiye kuja kumuzana. Mubona ibintu byacitse. Muhanze mugaruke. Come inside, please. Ahangaha rero ibikoresho by'umwana, agatebe ko mu modoka, akaza mu modoka, kandi kongera kamutwaramo byose bijya bikorwa. Aka ngaka ni agatanda k'umwana turimo guswetinga. Muza mureba like this. Yes, easy. Hano bamara kugasetinga turi buze kukabereka ukuntu kari buze kuba kameze. Ibintu byose zamaze gutungana kuko ni umucyo ukomeye. Umucyo ukomeye ugomba kwitabwaho. Aya niyo mabro cyangwa se screws zo guscrewinga nyine iyi nani kugira ngo ihure n'iyindi bize kuvamo ikintu kizima gatanga keza k'umwana. Kandi ibi ngibi ntabwo ari abadamu bagomba kubikora mu mago y'abantu. N'abagabo ibi ngibi biri mu nshingano z'abagabo. Hari igihe ibintu bijya bikorwa ugajya usanga umudamu arasa nkaho ari we urugo rw'umudamu gusa, ibintu byo mu rugo donc ari umudamu gusa ubikora. Ariko bagabo mu nkurikirana ibi bintu ntabwo ari umudamu wenyine ugomba kubikora, nawe ugomba kubikora kubera yuko mwese musangiye abana saho umugore, abana nawe umugabo n'umugore, kuko mutari mwahura ntabwo wari ufite. Ushaka kuvuga yuko tarabaho wenyine nabanyu mwese. Hanyuma umudamu nawe afite ibindi nawe barimo gukora. Ntabwo imirimo yose yo mu rugo igomba kureba umudamu.
Wewe gusuza wo kwirukanka mu muhanda gusa mwibarabara ngo bagiye gushaka ifaranga. Oya uzishaka ari kumenye ko nivyo mu rugo navyo bikureba. Niko ko umugabo mwiza. Do, wabona? Easy. Nawe fata utundi ngutu. Uzuze kugira ngo izi ni inkingi ziri buze gufata kino gitanda. Iyi ni Bulaya. Izi ni inkingi. Abo bana ni iki ko barimo kuntabanya mugani w'abagandi. Ariko kunsakuriza kuko hangaha ni ikirori kitoroshe. Ni kwitonda kugira ngo ibintu byose byose ibintu byose bize kugenda neza. Reka mufashe kwa. Yes. Eko kano gatanda kari kangoye kugira ngo nkarangize kugakura mu makatoni kagakura muri ikarito kari muri kintu cyose igikoresho cyose kiri iruhande akakari iruhande aka niyo matora yiwe none nyine ndimo kubirangiza ariko ntabwo biba byoroshye. Abagabo baba batekereza ko umugore ari we wakora ibintu byose mu rugo, ntabwo ari byo. Ibi ngibi biratureba twebwe abagabo kuko abagabo nibo baba bashinzwe ibintu by'imbaraga. Ibintu by'imbaraga bisaba gym. Ntabwo ari ibintu by'imikino. Kubyara kubyara birakostinga man. Kubyara birakostinga ntabwo ari inani gusa. Ubona kwereke. Kugira ngo umwana wanje urumuri irukaza rumugaraho cyane ngo rumwica amaso. Hangaha ariko byari bingoye kukarangiza ntabwo byoroshye. Byakora umugabo umwe bigasiba ubundi. Ahangaha naho gushira ibikoresho byiwe byose za nepi gushira imyenda yiwe iyo bamaze kumwuhagira mukandi kanya nzabereka noneho ni base yiwe yo kogeramo ntabwo yogera muri dushe y'abantu bakuru. Umwana muto yakirazira akaziririra mikorobe zahita zimwica nk'uyu mwana. Ntabwo ibintu byo ntibihuye n'iby'abantu bakuru. Hanyuma ibikoresho byo byose ndabona birangiye. Aka nagatebe ko mu modoka gatereka mu modoka. Aka nako turabona nagasoje. Ushatse uramandura ahangaha umwana akabona umucyo, cyangwa se washaka ukagira gutya. Nimba hariho n'imvura ntishobora kumunyagira, nimba hariho n'izuba ntishobora kumugeraho. Ni ukuvuga ngo ni ibingibi nari ndimo gukora. Hanyuma mu kandi kanya hano haraba hari ikirori. Ngiye kumuzana kwa muganga ku bitaro na my wife, my darling, my honey, my baby sweet. None hangaha ndaba mbamereka ukuntu ibintu biri bizo kuba bimeze. Turimo kwakira nde kandi mwasanga mutamuzi yitwa Gold. Rero komeza mugira amatsiko baraza kubona ibintu biri bizo kuba. Thank you. Hatimaye ni leo, ni siku yetu muhimu, harusi yetu, uwepo wenu nyote. Kwetu ni kitu, kwetu ninyi ni ndugu, leo na kesho. Harusi maua ng'ari ng'ari wanapendeza, leo ni furaha, shangwe na furaha. Harusi maua tabasamu suti na shela, wacha tufurahi, sote tufurahi. Siti haikuwa rahisi tufike my baby leo hii, na hapa tulipo ndio siku yetu ipo muhimu ya harusi. Siti baby haikuwa rahisi tufike my love leo hii, na hapa tulipo ndio siku yetu ipo muhimu ya harusi. Sasa nyumba moja, mwili mmoja, kila kitu ni moja,
tuwe pamoja, upendo na ongeza, nawe ongeza, heshima na pandisha, tuwe pamoja. Sweetie, 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 haikuwa rahisi tufike my baby leo hii. Sasa wewe ni mimi, mimi ni wewe, wendo wandani wangu, rafiki yangu. Sasa wewe ni mimi, mimi ni wewe, wendo wandani wangu, rafiki yangu. Na wazazi wameona, wakaturuhusu kwa furaha, wakasema hey, tumewabariki na Mwenyezi Maulana sweetie, sweetie, sweetie. haikuwa rahisi tufike leo hii. Mengi tupande nayo, sweetie nikuheshimu, Uniheshimu mahaba moto moto, wewe ni Mungu, wewe ni ulidi, wewe nukie. Walitamani nao watafunga harusi. Ahangaha turimo kuja mu bitaro. Haikuwezekana. Ahangaha turimo kuja mu bitaro aho umwana n'umubyeyi wiwe bari. Ngibyo bitaro. Ngibyo bitaro. Ngaho turimo kuzamuka. Logan Hospital. Ngibyo bitaro rero bya Logan Hospital, aho umwana wacu wa gatanu yari amaze ukwezi avutse, none tukaba twagiye kumuzana rero mu rugo. Uru ni ururabo rwa my wife, impano yo kuganduka kugira ngo dukomeze twunguke. Iyi ni Bulaya. Papa boy, uko tukubona se uje kugira gute hano ku bitaro? Ahangaha ni ku bitaro bya Logan Hospital. Ni ukuvuga ngo uyu munsi ni umunsi udasanzwe mu rugo rwacu, ni umunsi w'umugisha, ni umunsi w'umunezero, ni umunsi wa joy. Tugiye kwakira umwana wacu Gold. Yari yaravutse, avuka yarabura ukwezi kumwe n'ibyumweru bibiri, none ubu ngubu iyo minsi yarageze. Niyo mpamvu twaje kumufata rero tukamutahana mu rugo iwacu, tukarushaho gusangira ibyishimo. Ubu ni umukobwa muzima ugomba kumenya ngene ibintu bigomba gukorwa. Ni umwana umeze neza kandi afite ibimukwiriye byose. Haleluya. Yitwa Gold. Yitwa Gold buntu bw'Imana. Gold buntu bw'Imana. Yeah. Uko mubibona tugiye kureba umubyeyi Mama Narada azahe umwana mwiza w'umukobwa. Murabona ikoti Papa boy yashizemo, agiye kwakira umushitsi muhire. Ubwo turakomeje, muze tujane hariya mu bitaro. Turakomanze dusaba kwinjira. Ahangaha niho ukanda umuryango ugakinguka, bakagukingurira bari indani. Yeah, number 16. Number 15. Yeah. This is Danny, baby. What's the last name? Yeah, Gold. Buntu, Gold. Oh, Bento, you come to get baby. I just recognize you. Yeah, come in. Yeah, I'm Dad. Ahangaha rero ni ahantu hubashwe cyane, niho rero haba hari abana rero murahabona mwese. N'umwana tugiye kubereka umubyeyi. Reka Papa boy yinjire agende. Ari hariya imbere. Adohere umubyeyi ururabyo
tubafitiye umukazana mwiza, mukomeze mwitegure kandi mukomeze mushira amadolari ku ma account uko arahenze cyane, yitwa Gold. munsi nubwo mubona turi hano birasa nkaho bitunguranye, twamuzaniye ishakoshi nziza ngiyi hano Papa Boy nayimuhereze. Iyi sakoshi none se umwana ibintu byose baba ngahe Papa Boy namuhobere amwe n'akabizu. Kuba agutanga bizu. Wano umunezero wa Papa Boy. Ko turanga gusakuza kuko hano haba hari abantu benshi hirya no hino mu byumba bitandukanye. Reka ikindi gikapo muzaniye cyo gushiramo ngahe muhereze gift rero. Hanyuma kamaze muheze gift. Nurangiza umwambike n'izo ndabyo. Kamaze nyifungurira cafunze. Oya wayimwambika ugende ko kwiza. Yimushire mu ishosi iramukwiza. Umuvyeyi mwiza mama. Impundu. I love you, mama. I love you so much. Aramuhobere rwose n'umutima mwiza n'amanarada yoroha muhobere. I love you. Yeah. Munezero ntangere umukobwa ni mwiza turamwishimiye rwose. Yeah. Izo nibyo rero twari tuje kwereka mu kanya tugiye rero kuja mu kirori nyirizina mu rugo. Ahantu turi buze gusangirira tukagubwa neza. Twakira ubuntu bw'Imana Gold na mama we. Reka rero tube turekeye aha turaza gukomeza kubereka tugeze mu rugo. Murakoze cyane. Hatimaye ni leo, ni siku yetu muhimu, harusi yetu, uwepo wenu nyote. Kwetu ni kitu, kwetu ninyi ni ndugu, leo na kesho. Harusi maua ng'ari ng'ari wanapendeza, leo ni furaha, shangwe na furaha. harusi maua tabasamu suti na shela, wacha tufurahi, sote tufurahi. Sweetie, haikuwa rahisi tufike my baby leo hii, na hapa tulipo ndio siku yetu ipo muhimu ya harusi. Sweetie baby, haikuwa Andrea mama ikini kitu. Whoa, welcome home. And they can hear me now. Yeah. In the camera. Reba kamera babanze bagukamere neza. Fata ururabo.
She's crying. Oh, Mama, Umurike oh, hari? no, she's crying. Kugaruka. Everybody wave your feet! Tuwe pamoja, kila kitu kimoja. Tuwe pamoja. Hey! Mande nyuma ya mama, twende. Kila kitu ni moja, tuwe pamoja. Waongeza, nawe ongeza, heshima na pandisha, tuwe pamoja. Wala isi tufike leo hii na hapa tulipo. I think that's good. Ni wewe, wendo wandani wangu, rafiki yangu, sasa wewe ni mimi. Mimi ni wewe, wendo wandani wangu, rafiki yangu. Na wazazi wameona, wakaturuhusu kwa furaha, wakasema hey, tumewabariki na Mwenyezi Maulana atatubariki, tukazae na tule watoto wazuri. Switi. Haikuwa rahisi tufike leo hii, na hapa tulipo ndio siku yetu ipo. Welcome baby, welcome baby, welcome baby.